Kalong sitayau tam mentakesngi habala penlong ya ke ong yiman ke lempung ya kendu ulang ki Marthan Rambrai West Coast Hill District. Kekentian ong yiman la sim na kekentian Than Rambrai hi ke bamut ke jongi. Ya kini ke program lale da iba bajok pengrup MDC jong ke Rambrai Jerngam. Da kejing ya penrap lang jong i Dr. Amazel Amperin Lengdo bat ka NPYF lengba iba kit bok lang nomrem. Bala pentelun ya kani ka program daga kenhun na ka Jothong channel. Kebakentup ya isa Dominic Marwen sa Demian Jerwa bat isa Regi Thongni rangka di Bajos Thongni. La penlong kani ka program Hamadan Rambrai ba ne Kamadan Laujor. Bat kajing tunggu jong kani program kalong ban wanra ia kejing itrelang burom markeliang bat ban kentiu ialah kijong. La penlong kene program haka arpulai ber arpsau terik Januari arjar arpusau. Kipaj ba jong kathan kidang ya yalap khana syapam kene program kebahe kebalong kesin nengkong haka thany Rambrai. Kila ong bat kila penpau ya kejing sngungu sikadai ya UMDC jong ke Rambrai ba bajok pengrup ubalakan mau wanra ya kene program kepamentoi penkemen shisha ki pajba kathan bat kala iron san shisha ya ke riu don sap nadu ki khana ret ki khana samla bat kumju ki rurang ba jong ka dong kathan Rambrai Jerngam. Sedang ya kene program haga arpulai terik Januari arjar pusau da kejing pensyai pajba halor ka Pokso Act balawan pensyai napo jong ka District Legal Service Authority West Coast Hill District Nongstoin. Kaladon ru kajing pensyai pajba syapam ke Scheme Rural Youth Employment now Director jong ke Rural Self Employment Training Institute MRB Nongstoin. Bat syapam ke scheme nong bala na ke District Labor Office Nongstoin. Kaladon ru kajing penrung bat penbet kerteng ha ka Adhar bat MHIS ne sematkat. Haga ni keju hi kesngi lapani lek kai ya kejing yakop tan telai ya ki senrang bat kumju ya ki member SSG kentei. Lapan but pat da ki wei pat kejing penyakop ki bala pensyong syed hipuk bat kering bun ya ki pajpa. Haga kesngi kebabut kata hak arpsau terik Januari keladon ke free medical check up bat lapan lek kai final ya ki babun kejing yakop. Kum kejing yakop ruai khasi niktin snong kejing yakop syap tenrai ka penalty shootout kejing yakop pen isap bat kejing yakop thei bhabreu miskolot bat rangkan sai Mr. Khanrau. Lasam kusnam syakinong job da ka tengka bat da ki certificates. Ibaba job haba keren kum usumbut kongsan ulai kublei kerpang ngai ka kenhut wala sisha ban penyai ya program hakar hukum ke isyong kun klem jing thot bat ka long sisha ke jing mentoi ya ki pajba. Ulong ru uba usngu kwa banle ya kum kini program sasha ki wei pat ki Tanjong ka Rambrai Jerngam kum syanong lang ne syakari muliang blok. Ulapun pau ke jing kemen ke bakrau bagade ke sin ke benengkong baki riu don sap ka Than ki yo rensan bapaka hala ke senang jong. I Dr. Amperin ilapun pau ya ke jing sngu lengo bar sngu ping ya ke sap ki khana samla jong ka Than Rambrai bat ila ai kublei ya baro ki balai don benta man penlong gene program ke bajob ke ba mentoi bar ke basngu tenat. Haga bakut jong ke program lapen syong syet da i AD lengdok bat ke kenhun mar lokal jong i one job soklet. Kasen nengkong bagi pajba anak Than Rambrai Jerngam kilawan sim benta bat kamadan laujor Rambrai ba kala syong syet hipok kaladap smam daki pajba. Pajba kila kemen bat kesngungu sikadai na kebentar kani program kebakim siam lakmi denti bakanong kebajok bat keba syongko bajok pengrup benar kebentar kani ka jan kebingila perkere kerpang dan mentai ba sponsor kani program ba di ba pun seluruh ban lek kani program ka ba best tam Than Rambrai sinengkong te da ka jan ka ba khams aj namar kani ka kajaka kalong ba kriya tengah khor iba bajok penrob in pendeng penkup ya kani ka ajit khenang nam ta jong phi kemamentu bensa kan masngi ka ong yiman hangni Rambrai ka arpsau terik jong Januari arhajar arpusau syapi ba in pendeng ya kani ka jan ka bingila perkere kerpang dan mentai ba sponsor kani program ba di ba pun seluruh ban lek kani program ka ba best tam
sin nung gong te mungkin boleh sih boleh nang tak jing kamersim jumpi di Black Chloe banirap ya kini program nang tagi pai pa ya kibedon bentah ni kilong kita remember the words you pushing, I'm pulling away from you. I give it. Yo, God, say you want me. You take. You're running. That was contestant number 1, now contestant number 2. We have. Yo, God, say you want me. Like it, you lost, so that was craving the cold. Pulling away from you. I give it, you take. Young man, say you want me. Say you. Masyong nga sa hama ko ma. Nasngotanat pa pansangab jing rai. Kablay shibon kaday karyam kabadon burom tam. Karyam ki khasi kabadon nam. Kakadon kilong ban ruai, ban shat, ban acting. Kablay shibon. Kajing stanat janga kalong mangan ruai. Ba ngarang day kakana school. Day Christian maulim karing do nga syong nga sa hama ko ma. Nasngotanat pa ban rep. Ngadi ka kunong rem kakerteng juga kadai iban rihun marweng na kasinong kakerteng uai borlang nong lang ngasyong nga sa hamot ngai kubele ya pi kepajba katanya ramrai baro kakerteng junga kadai morde lingdo bat Bless body pi pro pajba Mokil atau wacuri. Bless body pi baro mtaga janme ke bamta kamtame ya kahubis ka janga kadai ngejustanat ban bamja bat Kublay yapi baro kinong ramrai ngadas ngutunat sisya mentakasmi manganjong kani ke program kababinang konderan ong imay hakapon NDC Don kum kani ka lempung jong ka jingwat jong kisap kipong kijong fi ladon kata kacing hikai syapang kata kepokso act nong hikai samlarang ba jongi kilakot iki experts kibakren syapang kajing yo kun kena tan Bayos ngo ladon kata kajing play lenti lem na kapenta kinong snong jong kanikatan ban register yau adhar kine ki a baro kilong kublay shibo ni ka channel jo thong ha kajing penyad jong i ba Josephus
Isa Damien kani kadai kai ka baka Meghalaya ka don kam kumapi ba Damien bapinlong kinuksa nakapenta ki contemporaries ki jongfi mlaban mudur ba ngasutunat Sibon iba Dominic Ru Ibreo iba don lakajong kasap itang laban mai iya ka Mike Bishong iniriki ngasutunat Sibon karukom kren karukom peninuk sa jong iba Dominic Ru iba Kimfa Assembly takari kamshim shong that ha iba Kimfa namar ngayoi idang long very active ha ka commitment jong banlong nong yalam watla kawai ka election ka klamiyat in his favor nginyalam ya pi kipat ba siya katakatong ka ba pins ngodon nong rim banlong kita ginong song snong jong kani kajila ka ba ka jongi itanat Sibon ya kitu kikon kibayawan nakadiang kamon nga amlabon budur ba pinoong yang ngaban contest ha ka beauty pageant ngalong sun nervous ban perkat ba active kidai kikon kibabun kita kisap bat kini ki platforms ki bangi ay ki kum kani kadai shisha kalenti kabangi day ban inculcate bat ban ay man sim kenang bangin la ban distract yaki kun jongi nakita ki temptations lani ki jingpen penshoy ki ba kajuk mentang atharai kasyak tunjuk bah ngasyik kemen bangay lading limba ki programs ki baper baka sarkar ka penkre akidi ki kendit snem baladep ay kublay ya chief minister ubadang kena bah ubayalam ya kani ka state ka jongi but ubahikai ya kinong song snong bakane kadai ka generation of the young balada ki pair ban appreciate ki kon ki jongi but ban accept ki kon ki jongi ki wan la ki jong ki rukom ki dur ban ngimdei ban judge ki kon ki jongi at any point of time wat iki hagiyeng neki kamra yeng ki jongpi ki badum ban bure iki nakajing shisha bat kahong bandon lang bat bandon benta kajing em kum ki wei pat than mene men sngi ngawan shakawai nakap CHC hakane ka than bat ngalalam ba ki kme ki dang kwa ban khai ki khon ha ki yeng ki jongki hapdeng ki jingma ki baap ki babo don shispa khat sangmut ki khalung ki bashudo e lagi jong ki jingim tang namar ki kme kim kwa banwan shaki hospital ban penkre ban pet baki kha bat ki ngadakan tu ye pi ki nong song snong jong ka ramrai what you think ya ka jing ai jing sumar let yaki immunization programs ki baper but nga kantu ya ka channel Jothong ya peace Dominic Josephus but is Damien krenru syapang kata namar kapang ngaskaw tenan pan yu i baki kon jong i ki bakiw kane karansan ki burom ya ka rep karyang but nga da kantu ya pi ki kon samla ngaskaw tenan uway na kitu kin contestants uwang ngale ya ka food processing ngidey ban mi nang ni nakatakajing ya pihon jing bishni bat ngin ya rap iway nang makani ka jalla ba it kajongi kanang keu artet hakis nem ki banwan shi hajar ngo ipi kublai Sibon jahen ngada tamaya jukci por ndai daya lang samla snyo chalai chela chibnewa bon ya kendure tawa chanya bet we ya we chela chebgar ya keduk makmat ya jilot bon nyokan rat habu chithi na jok thokan re la bon chu chan ya pak thok baro ki pai ba nong song snong
jong ka Rambrai constituency kumlai shibon ya kapor ke banglian don lang ha ka ni ka janmit kalong ka janmit ka bapen kemen yang bat ngangai ja piro dai nam dai ya so tenat ni man organize biang ka bakum ka ni ka program ngin organize biang ni am ha ka snam man pia kwa ni am ta idon rengkat bat ngi isar bajop pengrop ubadai lokal MDC jong pi nang ne bakong san kila dep kren haswa jonga ten rai ngan su atang khanyat namta ki nong roi ki ba ki bala pen ya ka donot ka jonga ha ka ni ka janmet mo ka jingroi ka to ni ka bor ka ban pen ya ka donot jonga ba jong pi ban yo i ya ki kon samla jong ka Rambrai constituency ki Malaysia menta shiram hakini ki items ki paper ka ba in sayo ya ka award ka bakam special na kaliang jongi bansa ai dai chief guest badon brom jongi Madam Ampreen Lingdo klam poi berkat baun yo price dai kolok jonga manin nga klaman ra siu menta ku play sibon fi mara sim jong pi ngai scam ba sa sekiwe ki jaka rungin sara akum kine haparo saudong saukun jong ka constituency hi bat ngin saya continue ya kane man lakas na mo sar denam sar ngin sa continue man lakas na okay ngin ya tapti na kamta kata kamta klaim na penslam kan ya biang syaka jingnya syat ma de mantangan kot no si semdon ya mati bahon syang diar nado nasnong nonglang Bangkeu no hapo stage. Saya sian biang apa kepau ki badon kami ya ka medical check up, free medical check up. Kadon hangne punon kam hok ya kata ka free medical check up. Namar ba pisu thu ya la ka jong kamet hamno. Namun kisi nan chai Rambrai anu langsai sama-sama cemara tenang. Kulai sebut namta ki nong simenta haka solo dancing competition. Kat Ar Hajar Tingkah. Madam biong insa simram na lok jong ibado. Taman. Namar layo obon ela pisah. Kasut tu dia keren ar kuah dari nabi. Kasut. Pelak kita singe temo. Tom lele. Anda lah dep pelak kini ka Jingerwai. Akan next program ka pengin sa penlong te. Nadu do hazet jong kini ka Jingerwai. Inong Rambrai insala. Tau kulai sibun ba jos tentang ka Jingerwai. Mentang sayo sa jingkren na i MDC badon brom jungi iba bajok pingru iba deiru i sponsor nang petang ni ke program ong himan nak Ning syap. Ngasko banaigu yo blay try nong but nong thau. Ubala penpoi lang yang ikat ni. Hakamet ke bekot ke bakhya. Hang ni hapo kasnong Rambrai. Ngiyo panyadan ringkat lem hakane ka janmit ka basgau tenat hakaba i cabinet minister government of Meghalaya Madam Ampreen Lingdo kum ka minister jong ka sarkar ka bagi jongi kublish pun Madam Bapilawan hakane ka snong ka bagi ka jongi pro by Madam Ampreen Lingdo ideiru ka official candidate jong ka National People's Party nakabenta kani ka MP election ka Banwan. Women's Wing President Madam Jasmine Lingdo Badan Ringkat. State Youth President jong ka NPYF Panakit Warlang Nongram Badan Ringkat. Ibaba Kimfa Marbanyang Badan Ringkat nadu menen kasngi panlong kumukongsan organizers kamtam nga hapan om bat nga skol tenat adu kata-kata bapilai pelai ya kapor ke pekongsan ke jongpi ban pelong ya kane ka program nak kebenta ki khon samla jong kane
Ramrai Jerngam konstituensi bakin nyo ban peni ya kata ka sab ka phong ga jongki ya kata ka jingdan ga jongki hakaba ki kham shimla ban peni hakisnam ki blalej ngamar bakimdan ya kata ka rensan handrai kum UMDC jongpi ngakolar hang ni bada ka jeng ya trai ringkat bad ka jotong YouTube channel bad barok ki organizers ki dan ringkat ngingat ba hakisnam ki banwan ngenang la ban penlong syu ki program kum kine hapo than langpi hapo athiabari ne hapo maulang suru kabadai bahap hapo kane Ramrai Jerngam konstituensi ne ka janmit kum kadak hakaba ngi perlong ya kan talent show kadai kawai nak kamat kaba ngikum kayeng kasam bad baba kimfa bad baro hayeng ngisa jingken mau yai meido diores marbanyang bam kwai hadawar play ajuno senyang nak kementa kan ka dong kathan bad kumta khnang man pensa jingken mau yai ngi penlong ya kane ka program bad nginget bangin nang penlong syu haki snam gi benangwan sai sisien nga ai ke jing kuplay ya barok ki playa ai ke keti kamon keti kediang ban penlong ya kane ka program ka job ya ka state unit jong ka NPYF ka bala kershan berat ba nak bentangan ka program imada mamprin ni bala yarap nak bentangan ka program isa preston tensong ni bala yarap nak bentangan ka program bat komju nga ai kuplay sai sisien ya barok ki department ba pher nadu ka labor department election department health department bat kiwai kitnat nadu ka home department kepala ai ya ka jinga trailang ban pelong ya kane ka program ka job bat kumta sai sien nga ai ka ching ai khublai ka bekerpang shapi baro ki pai nam shong shnong jong ka Ramrai Jerngam konstituensi ya baro kinong ya shembenta ki bala peni ya ka sap ka jongki ublai ndong renkat bat pi bato hakane ka rensan ka badang tang hakane ka konstituensi ka piye ka jongi ngangai ta ka jeng peni jongpi ka sap ka phong ka jongpi hakawai ka sngi nginyoi bapin poi shadow ka state level ka national level bat kumta pinwanra ya ka buram jong ka yeng ka sam ka jongpi ya ka buram jong ka shnong ka jongpi bat kumju ya ka konstituensi hi barokawai tetang kini kentien nga ketbok ketbiang ya ka jotong YouTube channel baga kerpat ya barok ki perlok ki badan hang ne ki bampat subscribe ya kan ka YouTube channel soba ya subscribe da ka jeng subscribe kamot nila ban penkiu ya ki parado parasnam ki jongi ki badan ya ka sap ka pa na khodi ba Josephus bain soba ban ai ka trophy skila judge sani ba bat hang ne yo Mr. Kenrao kedan ke balai jong Ramrai thap ti biang na kementa jong samlau bahan somba utau deyu naki panjab marbanyang job ubaladu akni kejinga thong nakli kisinrang Mr. Ramrai lawan kot utau dei Mr. Rahajar tinggal cash prize Kublai si Magdalene Maudo contestant number 7 Kublai si Bun bentar Miss Claude Ramrai Arajar Alpusau Hangning Alpusau terik Ramrai ba idei Miss Iwan Ricardo Marton Kirpani Miss Iba Face of Meghalaya 2023 Ideiru in Miss congratulations and thank you Miss Iba Menta Iba Rihon Marwen Red Roses cash prize of 8,000 rupees 10,000 rupees Bat Marwen sa ayat ang crown pending next time mo
Dia menang pe style pe. Tak kimat style. Yin chuan jan. Tementang hidup kita. Badang aman, bos pan, bos strongman. Jeng babumelan. Wan senes kemat ngiyok bani sundur lah. Everything 'cause you made me believe you're mine. Ya tapar. Saya sistem kat badan kabor, molong kuntang nem pasyak. Wai ar la. Alhamdulillah mau balik yang tang shi sur ban yo ya pi